biashara ba bodaboda kuma ntereche Gembe ntereche Kangeta na Mao ane bataririte mateta zao jaria rumirite biashara eje bakiaria baugite batiakiria antu aguchioga mbura kana kinyario abakiore thirikari ya kaunti kubathangikira na mpwikire thirikari nene ne bamiurite kuingia wirane bwaite bora bekirirwo ni Rais Ruto. Dennis Mugendi ni akurikithia. Mantu jasokirite takawithire nyuma ya siasa na kithurano gukuruka ngarama ya uturo nayo ititie muno untu baba ingi bainyikirite nandi aitithia bonda nterenisi ya Gembe nibambiritie kurandwa Rais wa nthi William Samoei Ruto ni mantu jaria bakwa na bekire wirane mbere abamwakura mbere kubangugisia thirikari. Safari hii tunasema tunatengeneza serikali ambayo itashughulikia mwananchi wa kawaida. Safari hii tunapanga kazi na ajira ya vijana. Tunapanga biashara ya mama mboga na bodaboda. Untu bakwathira kiria kibarigarĩtie ni ati uti wao kinya umwe kana mama mboga baria augaira kuonekana kiringugi iria akwenjana. Sisi kama wana bodaboda tunataka kujulisha rais wetu mtukufu ambaye tuliweza kusupport sisi kama vijana wa bodaboda. Alifanya ahadi na akakuja akatuambia sisi kama wana bodaboda, nakumbuka kuna mkutano tulifanya na yeye wakati alikuwa anatuambia anakuja kutupea milioni 1. Tunataka kusema ya kwamba sisi tafadhali rais ulitoa ahadi ukasema hii serikali itakuwa ya mtu wa bodaboda na mama mboga, na sisi hatujasahau na hiyo ahadi. Ulituambia ya kwamba ukiingia serikali itakuwa ya mwana bodaboda na mtu ya mama mboga. Sasa tunaomba tafadhali, sababu kuna viti ambazo unatoa ama viti appointments unapeana kama vile ya CAS ama naibu wa waziri. Tunaomba sisi kama wana bodaboda tuweze kupewa nafasi hata moja kwa hiyo serikali ili tujivunie tu tunasema ya kwamba sisi serikali ni yetu. Rutere nero rais huyo cha utara CS mandipite CS ontoro tera bodaboda uete otebo tukona nto wetu otebo tuyogeretwe kwa wito kuromba mheshimiwa rais arigano ato amusapotete na andira ete antu bodaboda batu antu bodaboda uteganya twaino kamwe bongi bakiraga contract wa barabara ya Kangeta gwitarare amithirikirie ule na webakuwa ni minister urimi mithikari nturi na bati kuhakikisha nguwe kuthira nonto na kona ntu iteri ba ukoroni wao na alwe contract alwelie one barabara unetirwe watanithwe kethai waciria tole ntori to muromba nete yo kinene atubithithirie kwacha nonto nyumbani kwake mutia na lintori mwembe baba ya batwi kwa mwembe wa mwiro tena twaro muto wa mwembe wa mwiro lintori twata mwembe wa mwiro kwa mwembe wa mwiro na bati kurika nembe wenzake bakabala kaeto athirirwa ngui atiro riru ikoria na wenga na Kawira Mwangaza abakire ibanda bya gwicithia rio na mbura bodaboda ciao tauria abekire wirane wamwe na gutungatira mabatu jao jangi awira thai baro ya na ma MCA ingwitigia yonto yera na MCA roma oro umire umuthuri ego ya muthuri beya na bibi kinara kwatueka kawira atumaira ma MCA barakuru atokweya na into na njirete bui yonto ya bibiki ikundi bibinge bitone bibiki yonto ya mawa tauni antu barabone bibiki bagethetu ake bua bibiki enge ikarethi baere ingwitigia au ambere batereta bwega na into kingi batu mawa sendi cianiro itarekere itu cianiro ithatu lakini sendi ira cionekere ingwitigia niyele nenge kwina yo yani ithatu tizi na ya etere ne rero ne anene ba bomba kumenya na sendi etere bodaboda sendi Kangeta town yothe ni mwage twenio na ikanini na bigibigi cietu ni mbinge sana koke akolo kokaura o tugwira kurete ibeteruri citha twitakuinga na nyanduka ciantu na citweta tugethia atia tukainga tafadhali ibyo ntunkuria inya ria waziri wetu akarikia ni hukuma na gavana wetu na MCAs betu twataniri twahakikishe wana bodaboda betu rira kukura kana rira kukwara na inya kabisa tuteweta kuinga nduka citha kana kuinga beteruri citha. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Gembe, County ya Meru.